Uburusiya muri mwaka wa 2026 mu gisirikare bufite imbaraga ku buryo utashidikanyaho. Nufata igipimo cy'imbaraga uhereye ku bikoresho by'intambara bigaragara neza mu myiyerekano parades, uzabona igisubizo kimwe. Ariko nurebera ku bushobozi bwo gukomeza intambara y'igihe kirekire kandi ikomeye, grinding war, uzabona ibisubizo bitandukanye. Naho nureba ubushobozi bumwe ku bijyanye n'uko bishobora kurimbura isi mu kanya gato intwaro za kirimbuzi, uzabona ibisubizo bitatu. Ikibazo nyamukuru ni iki: Uburusiya bufite imbaraga zingana iki mu by'ukuri muri mwaka wa 2026? Tutagiye mu byamamazwa n'ibitangazamakuru, propaganda, ibitekerezo byo ku mbuga nkoranyambaga, memes, cyangwa ukwihumuriza umutima kw'impande zombi, cops. Uburusiya ni igihugu kidashobora gutsindwa byoroshye. Ntabwo ari tennis kandi si igihugu cyarangije gucika intege ngo nuko cyambitse ubuswa n'igihugu cya Ukraine mu ntambara imaze imyaka irenga 3. Ahubwo ni igihugu gifite imbaraga zidasanzwe mu buryo buteye impungenge abakeba bayo, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Aho cyahuye n'igihombo kinini ariko cyahinduye uburyo cyarwanaga vuba. Gishyira imbaraga nyinshi mu buryo bwo kurwana intambara y'igihe kirekire, ariko kikaba gifite ikarita ikomeye kurusha izindi zose: intwaro za nucleaire. Tudatinze cyangwa tujye mu bintu byinshi, kwanza reka tubahe ikaze tureba hamwe ko igisirikare cy'Uburusiya gihagaze kugeza ubu, aho tugiye kugaruka ku ntwaro, abasirikare n'ubushobozi bafite kugeza ubu tugereranyije n'abakeba bayo. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ndi MANIRAGABA Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ugukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi World Today, waba w'icyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tuguhaye ikaze. Umugabo nyamugabo numenye icyo abandi bakeneye igihe nyacyo. Berwa correction ahazwi cyane nko kwa Manema baje ari igisubizo ku baturarwanda bose, ku bafite ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Babazaniye costume nziza, amakanzu meza y'abageni, imikenyero y'abakobwa ndetse n'ababyeyi. Akarusho kandi bafite decoration ikorwa n'abanyamwuga, amafu n'amafufu bigafurika bitabiriye ibirori byawe. Mutugane dukorera hano mu mujyi wa Muhanga ahazwi cyane nko nuhagera ubaze ko Manema ni hafi cyane. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07889035 cyangwa se ugahamagara kuri 0788397782. Muri Berwa Collection umukiriya ni umwami. Nk'uko bivugwa n'ikorwa ry'ubushakashatsi rya Federation of American Scientists, Uburusiya bufite hafi imitwe ya nucleaire warhead igera ku 5460. Muri yo 1718 iri mu buryo bwo gukoreshwa by'ako kanya, deployed. Nuclear warhead akaba ari imitwe y'ibisasu bya nucleaire ishobora guturika igasohora imbaraga zisenya ibintu byinshi cyane icyarimwe. Ibyo nyine bituma bategura intambara y'isi yose, bafata Uburusiya nk'igihugu gitandukanye n'ibindi byose mu buryo bwo kwirinda. Gusa none intwaro za nucleaire si zonyine zigena intambara nyinshi zibaho mu buzima busanzwe. Intambara nyinshi zibera munsi y'urwego rwa nucleaire, below nuclear threshold, aho ibintu nk'amasasu ya rutura, artillery, drones nk'udutege tutagira abapiloti, electronic warfare, uburyo bwo guhagarika cyangwa kwivanga mu itumanaho n'ibikoresho by'ikoranabuhanga by'umwanzi, ubwikorezi bw'ibikoresho, logistic, umubare w'abasirikare, manpowers, n'inganda zitanga ibikoresho, industrial capacity, ari byo bigena irokoka cyangwa gutsindwa urugamba mu ntambara. Ku rwego rusanzwe, Uburusiya bwashyize ubukungu bwabwo mu buryo bw'intambara, war economic, aho ikigo cya Spiri cyagaragaje ko amafaranga y'Uburusiya bwakoresheje mu gisirikare mu mwaka wa 2024 yageze kuri $149 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yiyongereho ku kigero cya 38% ugereranyije n'umwaka wa 2023, kandi hafi yo kuba kimwe cya kabiri ugereranyije n'umwaka wa 2015 ubwo biyongeraga ku kigero cyo hejuru. Ibi si ibintu by'inyongera, ni icyemezo cya leta cyo gushyira imbere intambara kuruta gushyira imbere imibereho y'abaturage bitewe n'ibihe igihugu kiba kirimo. Spiri yagaragaje ko ayo mafaranga angana na 7.1% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, GDP, kandi ko igice kinini cy'ingengo y'imari cyagenewe abasirikare. Ibi bisobanura ko ubukungu bw'igihugu bwahinduwe kugira ngo butange ibikoresho by'intambara nk'amasasu, drone, amafaranga yo guhemba abasirikare aho kwita cyane ku mibereho y'abaturage. Inkingi ya mbere y'imbaraga z'Uburusiya muri 2026 si ubwinshi bw'ingabo zidasanzwe gusa, ahubwo ni ubwinshi bw'abantu n'ibikoresho. Ikigo IISS cyagaragaje ko Uburusiya bwatakaje ibikoresho byinshi cyane mu ntambara. Nko mu mwaka wa 2024 bwatakaje tanks zigera ku 1400 n'imodoka z'intambara zirenga 3700. Gusa nubwo ibyo bihomba ari binini, bwakomeje kongera imbaraga mu gisirikare.
Ibi byatewe no kongera inganda, gusana ibikoresho bya kera byo mu gihe cy'Abasoviyete no gushyira imbere ubwinshi aho gushyira imbere ubuziranenge. Ibi bisobanura ko quality cyangwa ubuziranenge ishobora kuba atari bwo bwiza kurusha ubundi, ariko quantity ubwinshi akaba ari bwo butsinda mu ntambara iramba. Ni ukuvuga intambara y'igihe kirekire nk'ubwo Uburusiya bumazemo igihe. Ubusanzwe hariho abantu babona tanks za kera bagatekereza yuko ntacyo zamara ku rugamba rw'uyu munsi. Gusa rimwe na rimwe bishobora kugaragaza ko igihugu gifite ububiko bunini depth, ariko igitekerezo nuko imbaraga z'Uburusiya ku butaka mu mwaka wa 2026 atari zo kudatsindwa, ariko ari zo gutuma intambara iramba cyane kandi igahitana benshi, aho zubakiye ku bushobozi bwo kwakira igihombo kinini no gukomeza urugamba rw'igihe kirekire. Inkingi ya kabiri ni drone na electronic warfare. Drone zikaba utudege duto tutagira abapilote dukoreshwa mu gutera cyangwa mu kugenzura aho umwanzi ari. Uburusiya bwakoresheje cyane drone zo kwiyahura when track drones kashade zituruka muri Irani, kandi ukaba bwaratangiye no kuzikorera imbere mu gihugu. Hakaba amakuru agaragaza ko bwakoze ibihumbi byinshi by'amadrone mu mwaka wa 2024, kandi ko Uburusiya bugamije kongera umubare wa za drone zikoresha ku rugamba. Ibi bikaba by'ingenzi cyane kuko drone zihindura uko urugamba rurwanwa, zituma ubwirinzi bw'ikirere ya defense system bubu buhenze cyane ku ruhande rw'umwanzi. Electronic warfare cyangwa EW nayo ni ingenzi cyane ku Burusiya muri uyu mwaka wa 2026. N'uburyo bwo guhagarika radari, itumanaho, GPS n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga by'umwanzi. Nubwo nta mibare hamwe igaragaza iri imbere kurusha ubundi hagati y'Uburusiya ndetse n'abakeba bago, abasesenguzi benshi bemeza ko Uburusiya bufite ubunararibonye bukomeye muri uru rwego. Igitekerezo nuko imbaraga nyamukuru z'Uburusiya atari igikoresho kimwe nka tank cyangwa indege, ahubwo ari uguhuza ibintu byose icyarimwe bigatanga umusaruro, harimo amasaso, drone, electronic warfare n'inganda zibikora ku rwego runini. Inkingi ya gatatu ni artillery, amasasu aremereye arasa kure icyarimwe n'amasasu yayo. Nubwo drone ari ingenzi ku rugamba, izisimbura artillery. Drone zifasha kubona aho umwanzi ari, ariko artillery y'umurasi igamije kumurimbura. Uburusiya bwakoze hafi amasasu miliyoni imwe mu mwaka wa 2023, kandi bwari bufite gahunda yo kuyongera mu mwaka wa 2024. Gusa hari ikintu gikomeye, ubufasha buturuka hanze y'igihugu, cyane cyane Korea ya ruguru itanga amasasu ku gihugu cy'Uburusiya ku kigero cyo hejuru. Ibi bituma Uburusiya bushobora gukomeza intambara y'igihe kirekire nta guhagarara. Kubirebana n'ingabo zo mu kirere, air power, ibintu ntibyagenze nk'uko abantu babyibwiraga mbere y'umwaka wa 2022. Nubwo Uburusiya butigeze buganza mu kirere burundu, ntibivuze ko nta mbaraga bufite. Bwagiye bwifashisha cyane intwaro zirasa kure, stand-off weapons, kamisiro na ground bombs, aho kohereza indege nyinshi mu kirere cyugarijwe n'ubwirinzi bukomeye. Ibi bisobanura ko imbaraga z'ikirere z'Uburusiya mu mwaka wa 2026 zitagaragara cyane mu mirwano yo mu kirere dogfight, ahubwo zigaragara mu bushobozi bwo gutera umwanzi uri kurukoresheje misile na drone. Uburusiya 2026 ni igihugu gifite imbaraga zidasanzwe mu buryo budasa n'ibindi bihugu byose bisigaye mu isi. Si ubuziranenge bw'ibikoresho gusa, ahubwo n'ubushobozi bwo gukomeza intambara y'igihe kirekire, guhuza ingufu zitandukanye no kugira intwaro za nucleaire zituma isi yose igomba kubwitondera cyane. Ku bijyanye n'ibitero byibasira ibikorwa remezo, infrastructure n'ibice by'inyuma y'urugamba, Uburusiya bukoresha cyane intwaro zirasa kure, stand-off strike. Ibi bivuze ko bushobora kurasa umwanzi uri kure budashyize mu kaga indege zabwo, ariko kandi ubushobozi bwo gukomeza gukora ibitero bishingiye cyane ku nganda zabwo no kubona ibice by'ikoranabuhanga components. Cyane cyane muri ibi hari ibihano mpuzamahanga sanctions, ni ikintu gikomeza kugora cyane Uburusiya, ariko ibyo byose Uburusiya bukaburenga bukagera kuri byinshi nk'ibyo twibonera mu isi y'imirwanire y'uyu munsi. Ibyo nanone bikaba ikindi gice cy'imbaraga kihariranye ku bijyanye n'intambara, ku bijyanye n'ubushobozi bwo kurwana intambara. Izi sanctions ni ingamba zifasha guhagarika igihugu kubona ibikoresho cyangwa ubufasha mu bukungu. Ikigo UCI cyagaragaje ko izi sanctions zituma kugura ibikoresho bya gisirikare bihenda cyane, kandi bikagora Uburusiya bukarushaho kwishingikiriza ku bafatanyabikorwa cyangwa inzira zo kubigura ku masoko atemewe, black market. Gusa ibi bitavuze ko n'ubwo ibihano byose bihari bwacitse intege, ahubwo bivuze ko bifite imbogamizi ugereranyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyeba wabwo w'ibihe byose. Igitekerezo nuko imbaraga z'ikirere z'Uburusiya mu mwaka wa 2026 ziteye ubwoba, gusa atari izo kuganza mu kirere cyose, yes primans, ahubwo zibanda kurasa kure no guhindura uko urugamba ruteye, battlefield shopping. Si ugutwara ikirere burundu nk'uko byagenze mu myaka y'1990 mu bihe by'intambara y'ubutita. Kubirebana n'ingabo zo mu mazi, navies, amato y'Uburusiya agaragara hejuru y'amazi, surface fleet, yagize ibibazo n'ibihombo cyane cyane mu nyanja ya Black Sea. Gusa navi y'Uburusiya siyo mato gusa, imbaraga nyamukuru zabwo ziri mu mato yibira munsi y'amazi, submarines n'intwaro za nucleaire zishyirwa muri ayo mato. Ikigo Nuclear Threat Initiative
cyagaragaje ko Uburusiya bufite imwe mu mbaraga nini z'amato yibira munsi y'amazi, bufite amato hafi 68 harimo n'amato atwara misile za nucleaire ballistic missile submarines. Aya mato akaba y'ingenzi cyane mu kurinda igihugu deterrence, kuko abashobora kwisha munsi y'inyanja akagaruka karasa n'igihugu cyaba cyatewe imbere mu kizwi nka second strike capability. Ibi si imbaraga z'akarere gusa, ahubwo ni imbaraga z'isi yose, global deterrence. Nubwo hari imbaraga zimwe na zimwe zigenda zitinda cyangwa zikadindira, Uburusiya buracyakomeza kuvugurura ibyiciro byose by'intambara, haba mu mazi, mu kirere, ku butaka, icyarimwe no mu ikoranabuhanga. Icy'ingenzi ku Burusiya mu mwaka wa 2026 nuko nubwo hari intege nke mu mato agaragara hejuru, Uburusiya bufite ubushobozi bwo kugabanya inzira z'ubucuruzi bwo mu nyanja, sea lines, kugora ingabo za NATO no gukomeza kugira ubushobozi bwo kwiyimura n'intwaro za nucleaire ziturutse mu mazi. Ibi byose bitwereka ko imbaraga z'igihugu zitagarukira ku ntwaro gusa, ahubwo zishingiye ku bushobozi bwo gukomeza intambara no kwishyura mu gihe bwashojweho intambara. Aha niho haza inkingi ya kane, ubukungu buri mu gitutu nuko bugira ubushobozi bwo gukomeza intambara. Uburusiya bwagaragaje ko bushobora kwihangana kurusha uko benshi babyibwiraga, ariko kandi bwahuye n'ibibazo by'izamuka ry'ibiciro ku masoko, inflation, n'ubukungu ku nguzanyo, interest rate. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko mu kwakira ku mwaka wa 2025 ko IMF yagabanyije icyizere cy'izamuka ry'ubukungu bw'Uburusiya mu mwaka wa 2025 ikabushyira kuri 0.6% bitewe n'inyungu nyinshi zashyizweho mu kugabanya inflation imbere mu gihugu. Ibi bikaba ingenzi cyane kuko intambara yari ihenze cyane, kandi inflation ishobora guteza ikibazo cya politiki mu gihugu. Gusa nubwo bimeze gutyo, imibare ya Cyprus igaragaza ko Uburusiya bwakomeje kongera amafaranga bushyira mu gisirikare. Ibi bisobanura ko igihugu cyahisemo gushyira imbere intwaro kurusha imibereho y'abaturage. Gusa none ibi bikomeje igihe kirekire bishobora guteza ikibazo mu bihe bizaza, nubwo ubu biri gufasha Uburusiya mu bihe by'intambara. Icyitegererezo nuko imbaraga z'Uburusiya mu mwaka wa 2026 ari iz'ukuri, ariko ziri kugurwa no gutanga igice cy'ejo hazaza h'ubukungu. Ibi ntibigabanya ubukana bwabwo muri iki gihe, ahubwo bishobora kubwongera, kuko igihugu gifite igitutu gishobora gukomeza gushyira imbaraga mu ntambara aho gusubira inyuma mu guhagarika intambara. Ku rundi ruhande hari indi nkingi idashobora kwirengagizwa, abafatanyabikorwa n'ubu bubasha buturuka hanze. Uburusiya ntibwarwanye bwonyine mu ntambara iri kubuza n'igihugu cya Ukraine, aho Ukraine iri gufashwa n'ibihugu bya NATO ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwashyizeho imikoranire n'ibihugu bifite inyungu mu kugabanya imbaraga z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Western Powers. Ku ruhande rw'Ubushinwa, Reuters yatangaje ko mu kuboza ku mwaka wa 2025 ku Burusiya n'Ubushinwa bakoze imyitozo ihuriweho yo kwirinda misile, anti-missile drills, bigaragaza ubufatanye bukomeje kwiyongera. Ku ruhande rwa Iran, drone zo mu bwoko bwa Shahed zabaye ingenzi cyane kandi zakozwe ku rugero runini. Ku ruhande rwa Korea ya ruguru, raporo zizewe zagaragaje ko bwatanze amasasu menshi, cyane cyane ariterari, bifasha Uburusiya gukomeza urugamba. Ibi byose byerekana ko imbaraga z'igisirikare cy'Uburusiya atari mu bubiko gusa, ahubwo ari ubushobozi bwo gusimbuza ibyo watakaje, replacement. Iyo ufite abafatanyabikorwa baguha ibikoresho, bishobora guhindura ikibazo cyo kubura ibikoresho bikaba ubushobozi bwo gukomeza undi mwaka cyangwa urenga. Iyo dushyize ibi bintu byose hamwe, tubona ishusho ya nyayo y'igihugu cy'Uburusiya, aho Uburusiya nk'igihugu cy'igihangange mu ntwaro za nucleaire nta mpaka kuri ibyo. Izi ntwaro zituma ibindi bihugu byose bibarwanya mu buryo bwitondewe cyane ku isi. Ku rwego rw'intambara zisanzwe zo ku butaka, bufite imbaraga zo gukomeza kurwana igihe kirekire, endurance, cyane cyane hafi y'imbibi zabwo. Gusa nubwo bwagaragaje intege nke mu guhuza neza ibikorwa, coordination, no gukora ibitero byihuse kandi bihuriye mu kizwi nka combined arms offensive, ubushobozi bwo kurasa kure, long range strike, na drone ni imwe mu mbaraga zikomeye z'Uburusiya umwaka wa 2026, kuko bushobora guteza igihombo kinini ku mwanzi ku rugero runini, bugahatira umwanzi gukoresha amafaranga menshi mu kwirinda, ariko kandi bugakomeza izi imbaraga busaba amafaranga menshi. Cyprus igaragaza izamuka ry'ayo mafaranga, naho amakuru ya Reuters na IMF agaragaza igitutu ku bukungu n'izamuka ry'ibiciro imbere mu gihugu cy'Uburusiya. Muri rusange, Uburusiya muri 2026 si igihangange kidashobora gutsindwa nk'uko byatekerezwaga mu bihe bya Cold War, kandi si igihugu kidafite intege nke nk'uko rimwe na rimwe bigaragazwa ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo ni igihugu cyakomeye, cyubatse ku bijyanye n'intambara, gifite intwaro za nucleaire zishobora kurimbura isi, gifite ubushobozi bwo kwakira igihombo kinini n'inganda z'abafatanyabikorwa bashobora gukomeza gutanga ibikoresho by'intambara nk'amasasu, drone, icyarimwe n'intwaro zirasa kure. Ibi bikaba imbaraga zikomeye cyane ku buryo bw'ukuri bw'intambara, ariko kandi bufite intege nke zigaragara zishingiye ku gukomeza gushora amafaranga mu ntambara, zigaterwa n'ingaruka za sanction cyangwa ibihano, kandi zigira ingaruka mbi ku bukungu n'abaturage mu gihe kirekire. Izi mbaraga nke ntizigira Uburusiya igihugu kidateye impungenge,
ahubwo zituma ejo hazaza habwo haba hatunguranye kandi hatoroshye kumenya neza uko bizagenda. Ubwo twe ni nuko dusoje. Uramutse ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, nukuri amarembo ahora yuguruye. Twandikira muri comment. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ndi MANIRAGABA Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi no gukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobanuro bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Naho mu biganiro byacu bitaha, ciao ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na mbagariye fashion.